Ibihe byiza abakunzi ba Minembwe TV, reka twizere ko mumeze neza mwese aho muherereye. Uyu ni umwanya w'amakuru nk'ibisanzwe kuri Minembwe TV. Amakuru yacu turahera ku itangazo rya M23 isohoye ivuga ko yatanze agahenge. Umutwe wa M23 umaze iminsi urwanira muri teritwari ya Karehe muri Sud Kivu watanze agahenge. Umutwe wa M23 watangaje ko utanze agahenge guhera ku itariki zine z'ukwezi kwa kabiri, uvuga ko ari impamvu z'ibikorwa z'ubutabazi. Mu itangazo ryasohowe na Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'ihuriro Alliance Fleuve Congo rifite umutwe wa M23, yavuze ko badafite intego zo gufata Bukavu cyangwa se utundi duce. Tibizwi neza nimbe agahenge M23 yatangaje kumvikanyweho n'uruhande rwa leta. Iri tangazo risohotse nyuma y'uko kuva mu mpera z'icyumweru hashize havuzwe imigwano mu gace kegereye ikibuga cy'indege cya Kavumu muri teritwari ya Karehe. Kanyuka yashinje ingabo za leta gukoresha indege ya gisirikare ku kibuga cy'indege cya Kavumu no kurundayo ibitwaro n'amabombe akomeye. Avuga ko zica abasivili mu bice bagenzura. Ku ruhande rwa leta ntacyo ruravuga ku gahenge rutangajwe na M23 cyangwa se kubyo ivuga ko FARDC irimo gukorera ku kibuga cy'indege cya Kavumu kiri kuri kilometere hafi 40 mu majyaruguru ya Bukavu. Utazigera ruganira n'inyeshyamba za M23 ubu zigenzura umujyi wa Goma, ruvuga ko uwo mutwe ari igikoresho cya leta y'u Rwanda. Amakuru agera kuri Minembwe TV avuga ko ingabo za FARDC hamwe n'inyeshyamba za M23 impande zombi zikamitse mu gace ka Kisale ahirwe agahenge uyu munsi. Hagati aho, mu muhate wo gukemura aya makimbirane, Perezida William Ruto wa Kenya yemeje ko kuwa gatanu no kuwa gatandatu w'iki cyumweru i Dar es Salaam muri Tanzania hateganyijwe inama idasanzwe izahuza imiryango y'ibihugu bya EAC na SADC. Ruto yavuze ko abategetsi bemejwe ko bazitabira iyo nama ni Perezida Samia Suluhu wa Tanzania, Perezida Felix Tshisekedi wa Congo, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, Kaguta Museveni wa Uganda na Hassan Mohamed wa Somalia. Mu buryo buzwi, Kagame na Tshisekedi baheruka guhura kuri iki kibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi kw'icyenda mu mwaka wa 2022, bahujwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron i New York iruhande rw'inama rusange ya ONU. Aho umuhate wo guhuza impande zombi wageragejwe na Perezida wa Angola João Lourenço ushyigikiwe n'ibihugu by'amahanga, nta na kimwe uwo mugambi wagezweho kugeza kuri ubu. Yandi makuru nuko Kinshasa ishinja ingabo z'u Rwanda ubwicanyi muri Goma. Umuvugizi wa leta ya Kinshasa aterekanye ibihamya yatangaje ko umujyi wa Goma hari imirambo irenga 2000 ikenewe guhambwa. Mu kiganiro n'abanyamakuru mu ijoro ryo kuwa mbere cyashe kuri televiziyo y'igihugu, Patrick Moya yavuze ko ubwicanyi kuri abo bantu bwakozwe n'ingabo z'u Rwanda. RDF avuga ko zohereje abasirikare barenga 10,000 binjiye muri Goma. Moya nta kimenyetso yatangaje gishimangira ibyo avuga. Mbere leta ya Kinshasa yagiye ishinja abagwanyi ba M23 ivuga ko bafashwa n'u Rwanda ubwicanyi ku basivile mu gace ka Kishishi. Ibyo M23 yagiye ihakana. Uruhande rwa leta na M23 ntacyo baravuga kuri ibi birego bisha bya Kinshasa bije nyuma y'uko M23 ifashe umujyi wa Goma mu cyumweru gishize. Ku wa mbere, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame abajijwe na CNN nimba ingabo z'u Rwanda ziri muri DRC, yarasubije ati simbizi, ariko nushaka kumbaza niba hari ikibazo muri Congo kireba u Rwanda kandi niba u Rwanda rwakora icyo aricyo cyose mu kwirinda, navuga nti 100%. Kuri ibi birego, Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jacquemaine Shabani yongeyeho ko leta ibona ko igoma hari ibyobo byahambwemo abantu mu kivunge bikenewe gukorwaho iperereza. We nta gihamya yagaragaje y'ibyo avuga. Kare kuwa mbere, ishami rya ONU rishinzwe ubutabazi OCHA ryatangaje ko abantu 900 bishwe n'abandi barenga 2800 barakomereka mu migwano iheruka kubera Igoma no mu nkengero zayo. Itangazo rya OCHA rivuga ko imirambo myinshi ikinyanyagiye mu mujyi wa Goma. Uruhande rwa M23 ruvuga ko umujyi wa Goma ubu urangwa n'isuku nyuma y'ibikorwa by'isuku rusange byakozwe kuwa gatandatu w'icyumweru gishize. Mu kugaragaza gihamya abaturage bose ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurwanya M23, Minisitiri Shabani yagize ati kugeza uyu munsi, kugeza uyu mugoroba aho tuvuganira mu bice bimwe by'umujyi wa Goma, tugomba kumenya ko ingabo zacu za FARDC n'intwari zacu Wazalendo bakomeje kugwana. Ibi bivugwa na Shabani nta gihamya yazo yagaragaje kandi nta na migwano izwi irongera kuvugwa hagati ya M23 na FARDC mu mujyi wa Goma kuva wafatwa n'abagwanyi ba M23.
Abanyamadini bahaye Tshisekedi umushinga wo gusohoka mu kaga. Abakuru ba Kiliziya Gatolika n'Abaprotestante muri DRC batangaje ko bashikirije Perezida Tshisekedi umushinga wo gusohoka mu ngorane kandi nawe yawakiriye neza. Twafashe iya mbere, ntabwo ari we wabidusabye, dutegura uyu mushinga none uyu munsi twaje kuwumushikiza kandi yawakiriye neza cyane. Ni ibyatangajwe na Musenyeri Donatien Nshole wo ku ruhande rw'inama nkuru ya Gatolika muri DRC. Cardinal Ambongo yavuze ko nk'abashumba bakuru batewe impungenge kandi bahangayikishijwe n'izo abavandimwe bacu babayemo mu burasirazuba bw'igihugu. Kiliziya Gatolika muri DRC yagiye inenga uko ubutegetsi bwa Kinshasa bukemura ikibazo cy'intambara iri mu burasirazuba bwayo. Cardinal Ambongo yagiye yumvikana anenga guha intwaro abasivile n'imitwe yitwaje intwaro bise Wazalendo n'umutwe wa FDLR. Ibi byatumye mu mwaka ushize Ambongo arebana nabi n'ubutegetsi kandi ubushinjacyaha buvuga ko agomba gukurikiranwa mbere y'uko ahura na Perezida Tshisekedi, maze avuga ko baganiriye ibintu bigasobanuka. Twibutsa ko M23 itanze agahenge ko guhagarika intambara nyuma y'aho abakozi ba MONUSCO cyane cyane abasivile batangiye guhunga berekeza i Kigali bafate indege bazerekeze i Kinshasa. Minembwe TV, Ndayona Dushere.